Fáilte go dtí an ceacht gaeilge seo Treoracha sa bhaile mór. Treoracha, directions sa bhaile mór in town. Cearca leor. So féic an bictúr tá sort léirscáil an seo, a map, léirscáil. Agus cearca leor. So ibre hain tá stór focal. So féic sios an seo. So task ibre hain ná éist agus aber. Listen and say. Okay, so níl tú ag scríomh, tá tú ag éisteacht agus tá tú ag caint. Okay, an bhfuil tú ré? Tá go hindo. Okay, stór focal. Té díreach aig. Anna bhá. Go suas nó sias an bóthar sin. Tóg nó glach an chéad chaasa dheis. Cas dheis nó cas chlé. Té thar an droichead. Té trasna na sráide. Siúl I dro an olmhargaigh. Timpealán. Crusmhóthair. Is é an chéad uirgnimh chlé é. Feicí tú. An gurnéal, no, an gúine. Curnail, no, cúine, both mean the same thing, corner. An dara siopa chlé, no, an dara siopa dheis. Tiontaigh dheis ag an grosmhóthair, no, cas dheis ag an grosmhóthair. Okay, anna bhá. So tá task a hain críochnathe agat. Task a dó, déan taifid. Cearca leor, déan taifid. Record. Okay, tú féin ag caint. Okay, so lean araig, déan os gothú, voiceover sin. Okay, iontoch. So inis tá tú críochnathe le task a dó, inis task a trí. So, féic an seo. Conas a haon tú go dtí na háite na seo. How do you go to these places? Tusig ag an monk. Ban úsáid as an stór focal hias. So the stór focal that you just looked at, that is there to help you with this. Scríb na Treoracha iad de chópléir. Write the directions in your copy. Okay, so féic tá sampla an seo, right? Go leis scéal. An bhéid fá rálum cóhfuil an tolmhargaige. Excuse me, could you tell me where the supermarket is? Oh, tá sé sin anna éasca. Oh, that's very easy. Siúl díreach aig, walk straight ahead, agus tóg an chéad casa dheis, and take the first turn on the right. Feicí tú dheis é. You will see it on the right. Okay, so sin sampla, right? So what you're doing is ifig an phoist, first of all. Okay, so cóhfuil tú tusig an seo. Start here. Okay, ag an monk. So you've ví tú ag an monk, you were just withdrawing a load of cash. Tá lán airgid a gutted the fóca inis. Now cóhfuil tú ag dul. Well, ibre hain, ifig an phoist. Okay, ifig an phoist. So if you're giving directions how to get to the ifig an phoist, what way would you go? Okay, and give those directions as Gaeilge. If we're though on Bhéalann, the restaurant. If we're trí an stáisiún Treoracha, agus an ibre cahar an tonad fóliachta, the leisure centre. Okay, sin cearca leor agus sin task ibre a trí déanta. Okay, extra challenge. Scríomh amach na Treoracha ó do theach go dtí an scoil. An diggin tú? So iad a chópléir, scríomh na Treoracha, the directions, céim chéim, step by step,
ó do cheach, from your house, go dtí coláiste pobal griffín. Ceart go leor? Anmha ar fad. Go n-éirí an tálacht agus slán go fóill.